Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi ko inakwin thamjari be special episode of Northeast Dialogue si ethnocentric homeland demand untenable and obsolete haiba akwin ngasi topic sini haiba topic asi ida akwin khanana nabagi da ngasi ko gi Northeast Dialogue studio da lengsin library ba ngasi gi expert sing taram nokse ke amsu ga khunu uchage aham da taram nokse Manipur Pradesh Congress Committee gi Chief Spokesperson, the Vice President MPCC in the Kaka Imo Elias Hareshwar Goshwami. Thank you very much for joining us. And this is Hanagi United Committee Manipur Youth President, Manipur Sangna social activist, also in the PANDM President Kaka YUMNAMCHA DILIPKUMAR Kaka Diluputam. Thank you very much for joining us. Adu Atil Matangunuda, I quit the joint of Vigado River Dr. KIRAN YENDREMBAM, I tamu kirim bazo I ko atem batang mutung ina tam lokche ge. Mapu ko ninga sige talo ki topic si ko ne puzare ivase. Haujo jo Manipur da hokiba chahi ame hena changchalak lava hokiba megi tang ahum dagi la iba tongan tongan violence ki obe thodok ta mioi kya gi punsi pikham nagraba. Ngasi simak hairiba conflict asi lotion da bagi miyamna khoi shauna ba mdi nungai ta ba kya amagi marak ta leiriba hairiba conflict si not just national media national forum mayam da puthokpadagi hedoktan international forum mayam da masi khanarakpa masi European Union da mamang da masi government of India gi mathakta resolution ama pass tograba adu United Nations da hanjina kaya khana khanagraba tongan ba United Nations gi agency mayam da adu handaksu amuk hanna haiba tare United Nations Human Rights Council gi 57th sub session da annual session da ngasi session da Geneva da phangkiba mifam asida Manipur dagi ekoi miu enina masida sor yaki UCMG Hajoji ki Vice President Oibiriba Koreja Mathoba amasung Dhanamajori University ki Associate Professor Dr. Amam Noni makhoi nina sor yaki bani aduga ngasi haba tare nga dagi ngasi phawbasida national media mayam amada ekoi Dr. Amam Noni thamgiba wafam singsi report orpani ado khidang di thengna report orokre report orpusida ekoi tongan ba news agency sing haba tare including Times of Indian Express NGTV na chingba ekoi gi national media mayam sigi headlines when lakhiba pausi Manipur gi academician Dr. Aramam Nomi na United Nations Human Rights Council gi floor da thangkiba wafam si Manipur da handak thoiba conflict si mapung oina magi kanglup tu yumham oiba ekoi gi weaponization torokpa khulai parakpa aduga extremism se yam chawna lakpa sigi byproduct amani masina ethnic weaponization torokpa aduga ekoi gi demography hana leirami ba ekoi gi population asi sanitize torakanda ethnic homeland magi jati kanglu tu yumham oiba homeland mayam sengkolakna ba honarakpadagi masigi conflict si thokpani haibasi wafam jima thamgi masigi maru oina na hairiba ethnocentric habatare magi ethnic identity madu yumpham oiba homeland semna bo honarakpa demand asi masi justify togde masi chatnabe yaroi aduga masi haibagi versus the arguments yam chawna pi aduga masina aikoi gi iramda Manipur sigi punna hingminabagi habatare tongan ba kanglu kuntra ga manga hena communities mayam ama lisang sitna puari na aikoi gi piramba habatare koi punna hingminarakpagi aikoi gi khongchit asi undermine tobuni masi bu ikai khumnadabani aduga ani subada aikoi territory amasung aikoi the pluralistic demography state gi hana sigi leiriba legal foundation amasung historical foundation ase undermine tobani haidana yam kana argument piki masigi argument simakning asi aikoi tonga ba national news agency mayam amana puthore bazi hariba piece asi da khana nabi da masigi dal ki topic semjabani ai ahan bazi aikoi gi ai tamu ki rende hojage tamu ki rende ge hojening basi tamu aikoi Manipur haibasi da aikoi ozara mamnoni na puthori ba United Nations man puthori ba wafam si Manipur si magi historical puari gi oiba aikoi gi yumpham leiba amasung legal gi oiba yumpham zu leiba historical and moral foundation of states pluralistic demography and territory havani
मसे अखोगी लेरिबा लंगी ngamkhai amasung अखोगी लेरिबा मियाम पुन्ने हिंगमिनबगी हाबा तारे सि पुन्ने हिंगमिनरगा लाखपगी मसिगी अखोगी हिस्टोरिकल अमदि लीगल फाउंडेशन जे अंडरमाइन तोबनी हाबनी अखोगी मागी जाति अदुगा मागी कांगलुप तो युमफम ओइबा फुप तो युमफम ओइबा मणिपुरगी मनुंगदा होमलैंड मचा मचा सेमनरको होनरपगी एफर्ट से कई हाबनी मिराज याम सुम वफमने आई ओपिनियन थमजगे तसेंगने खोई फुरुप कांगलुप मचा मचागी मागी युमफम सेमनबा तौरपने है वफम जी मतंग हाँ थमजगे मसीगी पोसे अतोप फुरुप कांगलुप की हजी फाउगी कुकी हजी तौरब पोसी हाइफेट खितंग मानब मौद उबदी तसेंग फंगदे तौदे है नाते कुकी की फुरुप कुकी चिन ट्राइब कांगून मणिपुर तसेंग तौरब पोसी मखोदी तसेंग है मखोगी पुवारी का मरी लेना पोट कुकी की पोट यादे तसेंग निंथौ नरसिंह पाली है मधुगी पुसलपद हजी मखोई चाही चनी फाद्री मखोई अखोगी खरा पैसा नुसा खरा पीरगे हेता मोन तौ है थबकसिंग याब पोट अदुगा तसेंगना हारगदी अखोगी बाउंड्री की जगह खरा गांगनब तसेंगना मिनाय थंगुन पोरखिबना है पोट मैम वारी लाइसिंग मैम द यावबा अखंगैसिना है खुनसु थेंगरग लाक वफम अमनी सिदैज अखोइना मखोइसिदी यामना जिप्सी कम्युनिटी अदुगा सेमिनामाटिक ट्राइब ओइन लेबा पोटसिदा ngसागी मफम मफमदुगी लेरुबा जगहसिंग जुम एडाप्ट तरोगा लेबा क्वाइदगी हैबा कांगलुप जातिगी मनुंगदा अमा ओइबगा अदुगी मथक्ता मखोइना अखोइ हुजिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है पोट अमखक ngasi मखोइना होमलैंड अमखक तानब होनरकपा अदुगा बांग्लादेश की जगह मचेत खरा अदुगा म्यांमार बर्मा जी की मचेत खरा इंडिया दगी मचेत खरा हाइबदी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स दगी मणिपुर वगैरह अरुणाचल वगैरह मिजोराम वगैरह असम वगैरह स्वाई जगह सिदा मचेत खरा लगा मखोइना ड्रीम अमा तवेन हाइबा जलंगम प्रोजेक्ट से माइ पांग होनरकपदा मखोइना ngasi साकलाइबा पोटसिंग से ngasi ngrang सागपदी ओइरोइना लवे मसी यामद्र चाही निफु यांखै की मतक साकला लाकबदुदा हंदकी पोटसिदा मखोइसी तसेंगना मयामना मसी खंगहुबा मतमदुदा मखोइसी टेक पखरपसिदा तसेंगना मखोइसु ngaurga चेन पोट अमगति लेगनेना आई वाखन थमी अदुना सिगी पोट अखोइना हौखिबा चाही 2023 की मे अहुमदगी अखोइगी मणिपुर थोइबा कन्फ्लिक्ट सी मसी 2023 की मे अहुमद खतंग थोकपने हाइना अखोइना काउंट तबुदी याबम थोकते मसीगी ममांगदा अखोइगी तारीख 19 कहोगी मधुगी ममांग की तारीख 19 अखोइना संगागने तब जिम अमखक मई थाब खोप तौगिबा मदवाइदा सीएम इनवाइट तौबदा चली चते लाई लागे तौगिबा सीएम की पीगी स्टेटमेंट दा ताइसनबा अदगी अखोइगी मणिपुर की तोंगान अतोप कहोसिंग ताइसलगा मोन सुम तौरिसे अखोइगी ऑब्जर्वेशन हुजिगी ओजानोनिना यूएन दा पुखरकी वाफम सिंगदो अचुंबा पोने अदुगा हिस्ट्री दा यावदा पोतदा कमाइन तौदना हिस्ट्री अमा सेमा कांदा मणिपुर की पुवारी का सागोनरगा मखोइ चटपा यागनी अदुदी मणिपुर गवर्नमेंट ना मणिपुर लेंगाकना अखोइगी तसेंगना बेस इयर्स इन 1960 वार ओइरगा समाने खंदो खंजिन तौरनी एनआरसी इंप्लीमेंट तौनी का हारक पसम मखोइदि याम रिंगदोन पोम ओगने खले अदुना मसिगी चपचाबा पोछि मखोइन हुजिक मोइना खलिबा पोछि आई योबो ऑन ऑब्जर्वेशन ओपिनियन दा और अखंगै म्याममसु कनो दा पिनरी ओपिनियन म्यामा अदुगा आई इथक थोंबा यामबनि मुजि पेनल ओइना चंग लेंजिन बिरि हुजिक तसेंगना हारगे अदुना सुंबा म्याम सिंगजै खोइ मणिपुर की लेबिरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्र ngasi फावदा मितै कम्युनिटी दगी कारखिबा नत्र अतोप जाति दगी कारखिबा ओरगसु लेरिबा इलेक्टेड मेंबर्स कनागुम फुरुप जाति मगे अगेंस्ट नत्र मसागी फुरुप कदंगी वांगांग मुसे क्या थेंगनरते अदुबो अखोइना मणिपुर की हिस्ट्री की अहान बोइना मखोइ कुकी फुरुप तगी कारैब मखोइ मियोइ तरा अदुगा आउट ऑफ दैट कैबिनेट मिनिस्टर अनिमसु याउरी सिगना हेता डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा मदुगी याउद्रबा चेनाम तर याउदबा वाफम खरा हाइबदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी काना हारक पोचे स्वाइस दा मोइना तौरइबा डिमांड सिंग सिदी अखोइ आइना आई ओपिनियन ददी ngasi masi compromise tawgadaba aduga ngasagi CM na political dialogue ama tawsi CM biren call for peace and political dialogue hai matang de pusalaga di masi kaidongoi da political solution oiba yaroi da dialogue tawba yar da pot amakak ainu uzabum khlai madu ai hana thamjage marum de kaino hai kanda makhona changjilakhiba matam de ngasi fawda makhona lairiba potse matam si yam sange haina haiba yana ba sahi sama subagi stone jungjalakpa adu matam da CM biren gi mami yaw yaw de kain taw khara jong jung puthorei yaram bayan te yaram de bi ai makhoi chai sam suren jungba potudi ana sigi potsida अखोई चाही चाम सुरे हाइबै हाइना मोनि युंगिबा नुंगदुना दुम साखिनि मखोई चाही चानु सुद्रि हाइबसे चामदुना दुम साखि ओइ सुम पोसि मथक्ता हुजि तवान तवान ब कनोगी इंटरनेशनल की नेशनल की न्यूज चैनल मयाम अमना मीडिया मयाम अमना तसेंगना 23 की मे हुंगी थौदोक्सि थोक्त्रिङाइदा कमाइना खंगा काना सोसामपुर लैरमबनो हाइबसु बिग क्वेश्चन अमनि सिगी पोसिगी मथक्ता मखोइना हुजि पामिबसिदि एनआरसी गुम बसि चनरक तारगदि मखोइगी जगा मखोइना ngangiba तौरिबा मयामसि याररोय अदुगा बेस 1961 जो अदगसु फरक तावम लानि
na taseng na makoina hojik phok ta till that hojik phok ki leiba kuki kangu group singse makoina singhaliba jo community singhaliba kangu singse aikoi Indian citizen ohelo haraka do male oram da singoi aduga hana leiba sidaisda kaseng na pokpa sida chawba mayam su yaure sei chani gi meada leisala habinina sigi pot mayam sida sumba mayam sina government da yamna headache oigadaba amukta tawgidro pot ama community politics sanaba hawrakanda aikoi gi taseng na aikoi mihut ama oiraba matamda maskari ba mihut singse aikoi manipur gi apunbagi saktam thugai ba yaroi aduga article 166 ta makoi mihut oiba yabagi ko to khanbagi pot khangra matungda article 188 adu constitution india da makoi ot lobu matamda makoi se aikoi gi manipur gi integrity manipur gi sovereignty manipur gi leiba khudmak se praja section khudmak amatta discriminate tawdana awang anem khaidana makoi religion gi khenaba leitana thabak tawgodabne hadu kaukthorokan hujiti makoina ko separate ko ki state demand tawsalakpa arigi separate administration demand tawkolakpa aduga hojik fawda till that mamang da panba government mayam na so dum khangbiram gani hojik government su khangbiram gani seisa cookie inp haba tama ma yaw bose mogi association oi leiriba cookie inp se ekoina cookie du di mokoi gi furup mokoi community du madu kano ta aga su inp haba positive government haba por orami adna cookie government ana hojik lehenba pose adum yaraga lakwas public domain da adum thamma lakwas mokoi se mokoina toigo yaba por amoina mokoina urakpani aduna swice da law ga rule ga ani khena base aina toina haijaba law haibasti parliament na natraga court na miyam gi damakta society damakta miyoba khunai gi damakta sembudu madu law oina chananaba oina thambani rule haibasti madu parliament na natraga court na semdraga su miraj na aina yamba singna semaga dum ayoba rule ama law ma chanabaduna chananaba honabaduna madu gi rule du chalaina hodara kanda india gi law do namthraga chanab honna kunai question da mo laksege mapung oina ahan round se gi tamodi khangjaning baje khar ten takna aikoi gi ozar amam noni na united nation human rights council gi floor da thamgi baje mapung oina hojik leiriba narrative haiba tare dominant narrative mayam sida aikoi gi cookie people sing se genocide to bire moi be ethnic cleansing to bire haidana aidana moi gi mi mayam ma hatle haiba gi tongan tongan ba narratives mayam ma hojik si dominantly na international media da masi mami tara lei khrabani not just that even european union da haiba tare na government of india gi mathak da resolution ama phawo pass to khrabani aikoi gi european union haiba the europe tongan tongan country mayam si yaw kanda ngasa european union gi parliament na masung ba yam chawkhroba government of india na react to khiba adumba yam landmark oiba khongthang ama lokhiba lei khrabani adu united nation da wafum se gera khana khana gre masida natana even ambassador to india united states ki ma phawuna manipur conflict si war shinam program hona bada khoi manting ba ge haiba phawuje ba media da thambi thamba lei khrabani live wafum di sigi matang sida another narrative ama ozara mum no ni na puna bu khona rei basi haiba conflict si is a byproduct of ethnic weaponization magi kanglup te yumpham oirakanda weaponized or gi pot ama leire and a desire to sanitize demography aikoi gi hanagi leiriba demography si onthoakanda in favor of ethnic homeland magi oibam furup te yumpham oiba homeland amam saganarapagi machet tana thugainarapagi honabagi effort amana haitare madugi byproduct amni madudai thorpa conflict ni habani tamu kari having madudi kari ngai lerige miras hojik hariba thammi wafam sing loina chummena haibdabne maramdi kaigino haikanda khoi yengbiyoba kuki kanguna makoina ngasi adugi tor maramdu karigino haikana makhoi gi oiba community gi pot da asaba history ama semak namne mamang haijaba du maina hojik makhoi je aigi he season ba tam da moi yam saw boy khoi kameng pirak da habitual liars san hai moi kuki sin je aina ko he haikanda sigi je moi narco terrorists aduga da mafia ka drug mafia cartel me am loi to ga habitual liars makhoi da chum ba haibin tel loi ga do pot ni haiba pot sin sidai aina haijaning bana hojik makoina adumaina aikoi sumaina tawbire se genocide adu mayam haidi mayam se aikoina swai ja thamjaning ba makoida hangning ba wahangna aikoi gi maitai macha mayam makoina mangak kaktana makhut kaktatana komna thadaraga nomaina kaptana hatana mangan gi ba mayam am tawkanda ngarang nahan anouba aikoi gi drama man ba pot amakak aikoi wakhal khangdaba khandada ba wat pa pangal sakti walaba moi mi angang ahum gak nai ta yut ahum gak nang asi changjaluraga moi jaga da aikoi gi lanna magi adugumba mapping du lanna chatpadagi changjalugni harakanda bullet amada natraga bike amada makhoi ahum tonga chatminarakanda ama rescue tawre ani ma phahore haiba pot swai dagi hongna adum yamna achauba drama ma tawre haina adum lobu tabani masigi potse aikoi gi tongan ba social media gi platform da aduga whatsapp group sing da hani sp oramba amakakna masigi potse aduna te sumaina police ki pi na ba makhoi escort to lai tabri sumaina
सुमाइन तौरगा लेबनी सी तौबनी हाइबदु ngasi national media da makoina ekhoi exchange taunabani ekhoi youth ani siga ekhoi 13 ga kain tauga makoina party taw kanda yum gum hotel gum da yu ga thakna khodan tawai pot ama laib se tasengna propaganda tawba aduga aran ba pot se ekhoi 6 ka 9 ga se Miraj sida aina 6 ira tham kana Miraj na sone pham kana 9 haiba aina 6 ne haiba yetnabagi pot ta malem miyam da uhunbagi makoi da tawan ba propaganda am haiba pot am laib se ekhoi tasengna ngasi fawda aina ngasai mamang da thamge tawjaram da civil society organization oigera political leaders party sing elected sing oigera sida yani yanaba awai khum tawnadna sum lakhi pot sida makoi se huinau je chauna ba yu oga laito le haiba pot lu na tor to boi da lakpane lawi aduna aikoi sumba political dialogue natraga any masigi solution ma porok na hona bada makoi do hujik siam na offer piba ta ga su aikoi praja mo yandi kuki da handaraga nonjaraga ngang na bagi pot de aikoi ju pamde hoi aduga sigi pot sida aikoi gi sabchana hana nungsi chana na leiminam ba ching tam gi mari aduga aikoi gi tasenga leibak sigi aduga leijaramba santi me among asi mangai pot sidi makoi na dum leiba ta ga di hujik chu makhata na peace solution amata porok pase sumang moina lawi maramdi makoi no ji haire aikoi maitai centric leader amana panbagi CM bidan le koi wari saroi hai CM bidan le koi wari saroi hai bata ga nan angang ahum phajan ba hostess sambasi karamba makhalgi kanguna hostess samata ga di karine na international arena ri yengne hai terrorist kanguna madugi lamamaga na taga land fa ba lan pha prisoner war tawna bai pot man badu di aikoi manipur da lai base manipur ne india mo ba adu india na ta jaga amaga atopa country mu exchange tawna ta lai aduga UN gi sidai intervention kya mayam ma pi na bonar ta ga su masi UN gi aran ba pot oigani maramdi kuki na thamak pot ta makona maina taw chatpa european in chatpa taraga di adu taga di UN gi adum authorities sing da wahang amaka ekoi praja moina hangba chume maramdi india di refugee convention 1951 aduga refugee protocol 1967 signatory of the leva oida ba leva ama oibani na kamai tawdana refugee na taga foreigner mayam amagi adum lanje lakpa mayam amabu sida changjel ga pibi abra adu di ekoina government of india ministry of home gi makha leba indian army gi army strip na ekoi leiba atopa ekoi elected mayam na ngang da ba politicians in ngang da man ba wafam da ekoi adugum ba bom thada ba leite drone bombing leite missile kap leite mi samapan chang pa leite haiba du som da Amit Shah na union home minister external aggression yaure masigi pose mapan gi khut yaure natraga sumai changjel ba yaure hairaga ani dugi statement khena ba tholok ba adumaina pumi da bina ba ya ba ekoi gi military sasan tawbol man ba democracy ta man ba lebak ama mana ngasi adugum ba indian army na tawselak ba aduga tehelka na mamangi 2014 gi nai hoji kana viral chalai ba ekoi poppy plantation gi aduga masigi drug ki cartel gi mayam amagi pot ma ngasi de tehelka na mogi operation amna puthuraga ngasi tholai bisna mayek senga ta e madudi kuki hariba kuki jau frup ka ngasi laiba kangu singna ekoi gi adumba aram noni na thamgi ba UN gi potul yam chume hajar ka do jaina kai gi hai kanda ekoi gi hoji panbi ba honorable CM na magi war on drug 1 war on drug 2 aduga ekoi gi illegal immigrants mayam ama biometric attendance loga reserve amati protected forest area dagi tanthokna honorak ba NRC implement tawna ba honorak ba pot mayam duda makhoina ta sengna haigadi madugi potugi against ta masi pot se compromise tawai haijala abadina masi government is hacking oina ba natragana even masida khitang politicize tawraga anda praja miyam sida ekoi chamam na ba confusion contradiction mayam pola kanda ekoi masen marakta mayam ama khana na ba duga propaganda hate speech mayam ma thongna rakanda ekoi mitai community gi marakta su masi divide and rule policy kitchen politics sare tare makhoina sanana ba honorak ba man ba khara ui sigi marak sida amuksu ekoi gi tasengna masida behind the curtain hidden directors karana tasengna ha ga lebak se kitang imphal gi berry area da orasu kitang santi orpa man pot am laga cha ameta pot am atopa macha ma puthor kan heta machi kangkhat na ba mu mai chu khat na ba honarak pa ekoi masen singche masing yam tharaga amana ngang ba aman tanadra kan da madugi pot da solution on porok ba suga ya do mong dum thamma kan da masi poje thamra na khali natraga di ekoi ngarangi adum ba nahan gi pawam ka ta satisfy gi mawiski to poram di yang bi punna miwe adu wai ha le khulai si goi fare india go in history the landmark operation ma tawre ha adu tagadi madu mangam ba indian army natra paramilitary forces sing na ngasi di manipur gi asuk chang na ekoi gi matam sang na haiba tare chahi ma ga tha taruk lom ngasi adumaina ekoi mai horaga chaga lotion ba yadan laibada ngasi di kari gi ekoi manipur de adu makhal gi operation adu makhal gi nomini changna pung myam changna makhang takak kya da kamna ra kana mi myam ma ngasi militants myam ma terrorists myam ma hat padu ngasi manipur laiba terrorists myam ma innocent people da onjala kana ngasi adu makan torok pada kari gi taude adu makoi machela muksu ngarangi viral poram di yang bio
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯐꯨꯕꯅꯦꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯁꯤꯟ ꯃꯨꯅ ꯈꯥꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯣꯇꯣꯅꯤꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 56-7% ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ 6-7% ꯗꯒꯤꯅ 15-16% ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ 48-49-50% ꯗ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯣꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 90 ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯌꯣꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ओके तामो थैंक यू सो मच आई मथंजे आई ककाई मोद लाक्सगे ककाई मोद लाक्सनिंग बजे मपुइना थमगिवा वाफमसी हाना पुआरिगी मियेंदगी लेबा युमफम हिस्टोरिकल फाउंडेशन अमसुंग लीगल फाउंडेशन लोगी ओबे इंटरनेशनल लोगी मियेंदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिवा इंडिया की यूनियन ऑफ द स्टेट की परिंग मसे के फेडरल कैरेक्टर सी मक माली अखोय थबिरि बजे अदुगा अखोय हिस्टोरिकल फाउंडेशन एंड लीगल फाउंडेशन सिदा मुका मणिपुर से मनिंग तम लेपा मोइन लेरंबा 1949 की ममांगदा मर्जर तौटुगी ममांगदा लेरंबा मदुगी स्टैंडिंग दुसु अदुमक मसिदा मयेक सेंगना पल्लगा अदुम रिफ्लेक्ट तवि मतांग सिदा हौजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट मरी लेना थमीब वाफम जिना हौजिक ट्रांसनेशनल इंस्टेबिलिटी मणिपुर यावना बांग्लादेश अदुगा लोइना म्यांमार सी फाउबदा लेरिबा इंस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन असिना मरम ओइराकांदा मसिदा लेरिबा अखोइगी कुकी 11 सिरम हाइदना अखोइ मसिदा पल्ली मसिगी ओइबा डिमांड अमा हाइबदाइ इंडिया म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश मसिदा कुकीगी ओइबा कंट्री अमखक नेशन अमखक सेमकोलकनबगी प्रोसेस अमा सिदा मरोइना अखोइगी बर्मादा म्यांमारदा हुजुजिक लेरिबा मागी इनस्टेबल सिचुएशन जिना हेना मतेंग पांगसलपा मसिगी मथक्ता $40 बिलियन की ड्रग मार्केट अमखक मसिगी बॉर्डरिंग रीजन सिदा लेबा सिचुएशन अमखक सुमहाकना पल्ली मसिनसु याम चावना मतेंग पांगकान हदगे कॉन्फ्लिक्ट सि थोलकनबगी मरम ओइबने हैबगी वफमसु पल्ली मसिना अमुक लाइबना मसाइके कोई हिस्टोरिकल एंड कोई लीगल फाउंडेशन ऑफ मणिपुर की pluralistic demography and territoriality से मसी की वाफम से नेमुक लाइसे करे हैविनिंग मिराज अहमद हजिक थमीबा टॉपिक हाइदारे इथनोसेंट्रिक होमलैंड डिमांड नहीं सिबोक दी हाइनिंग दी हाइदारे कमाइन तौदन मोइबो अखोय मणिपुर की इथनिक कम्युनिटी अमने हाइदुइनो हाइबो वानदा हंदक मखोयना तौरिसिदी मखोयगी होमलैंड डिमांड दुदी ममिंगी वानी मखोयना तौरिसिदी मिराज ना हाइबसु यावग्रे मखोयगी एग्रेशन नेबा मणिपुर दा they are trying to snatch land from Manipur neba se moidi ethnic community ama khoi gi Manipur gi oidie na lawi aina history gi chatra moina kamain tawna haibano haibada aidi common man amani political science ki chatra su najade adu pade adabnina rethinking nationalism in ethnicity ethnic origin of nation descended mayam ama legre mayam khoi deng khangba keno mayam am su lebige khara yengde adaba common man amagi oini yengba jada aina khwaidage na striking oiba ethnic की डिफिनेशन से अखोई एंथोनी डी स्मिथ की को कलेक्टिव मेमोरीज कमन मिथ शेयर हिस्ट्री शेयर कल्चर शेयर मेमोरीज हाइबन चिंग बसे आइगोन ख्वाइदगी इंप्रेसिव ओएबो सिगी व्यू सिदे येंकांदा मखोइगा अखोइगा कराइदा करंकांदा कमन मेमोरीज लेगे कलेक्टिव मेमोरीज लेगे कमन मिथ लेगे शेयर हिस्ट्री लेगेबो अदु मणिपुर की लेबिबा अतै एतै लेबिबा मणिपुर की इंडिजिनस पीपल ने हाइबा सिंखिदी अखोइगी हाइबा क्राइटेरिया मैम से अयामना लोइना फुलफिल तौएबा अखोइगा कुकी करम कांदा करम मतमदा करम शेयर हिस्ट्री लेगे कलेक्टिव मेमोरीज लेगे कले अखोइगा मगा चमानना अखोइ निंजंबा आर्टिफैक्ट लेगेबा आइना सुमजन जबदा अदन अहम द सी पॉइंट लोइसलगा मथंगदा होजिकिदुम लाक्जेगा प्लीज प्लीज आइना हाइजनिंग से अखोइदा कलेक्टिव मिथ सिदा तांखुल सिंगा अखोइगी ओइबदा नोंपोंग तो पांथोइबिगी लै कवि सिंगा अखोइगी ओइबदा मोइना चेन्ना थाजरिबा लै तिंकाउरा गोवांग मैतै सिंगी अतिंकोक सिदबनेना लौनरी को अमना अमगी वादुना तै तोखरगा लौनरी मैतै सिंगना मरु ओइबा लाइरेमबिनी हैन इरा थौंगिबा कोन्थौजम लाइरेमबिसि गोन्थंग निंगोन दिलेंगलु नेना हाइरी को कविगा अखोइगी लैरिब शेयर मेमोरी से मिथ से
ado irei ma haurei ma sambubi si chingchong tangkhun larala langsnu mahane ha lurei ra ni hairi adu loin langon tarung lairim bisi maram ningon makini ni chumra chumde brodun amani laika thengnaba mayam ahalaman singna hainabaduni ko in tamjai se adu kom amasung maitai singna akhoi ngasai ira puja tongnin ba laing thong nong sabe leidi mitta akhoi share atai community indigenous community sing ga akhoi leiba se maitai amasung anal singna luna ningjari bi ido wangbrian ji dum punna dum akhoi ningminnari thajanari aduga wangbrian gi adugumba taloi anal ningon sangnu sangkhurembi akhoi si shared meet neba akhoi ethnic community moidar di leng kharamana ngasai oxford ki dictionary dana ama haiba cambridge dana ama haiba un ki definition dana ama haiba adu di chawanga thamri yam to khai na haina bu yawi adom loi thamru kanda aigina base to jaisina anthony d smith ki se magi lyric sida yam bai base to jari ethnicity se sidida adu aina sumasi yam thajajaba masi language manana se tangkhun mayam gi marakta language manada mayam am leiri ko moi community ne na moi dum lobo lei ama lobo yai dharma manaba yai manadaba yai adu gi potuna ma thamaga magi potsing je masida ai makhata nam kitanga thamjage खुंथोगलोंगी वारी दसु चाइना के ग्रेड 1 साबगी थोलपदा खुल्ली थोले यारी खुनुंगदगी खमनुंगदगी शुरुंगदगी चिल्लुंगदगी प्रमाणी खुलपीदगी थोलपगी लई नुंग थोंग फावगन लापै वारी लैरी लाइनिंग लाइसोंगी मतंग मसु युमलाई लमलाई लाटपा पूजा तो वो यलिंग था वो उसिन तो वो मानव कयामा आई ना इजे जी लाइंग लाइक छोड़ दसु नसाई स्मिथ की सिर्फ बेस तो जरूर पनी अखोई अतई कांगलुक कदी लेरी सिर्फ कुकी के मानव से चांद मदा आई 1990 याउदे अमा निगदी मानरम बे आई को तो कोइंसिडेंस ता अदु युंग कई सारा सो अखोई न काई लाइची चिरोंग नि सिंग बदु हाई को अखोई की लेमिने पवाई सिंगी करी की कवी की हापी सिगुम मयाम से सि मयाम से येंग कान वाही दे येंगुरगसु इसिंग अखोई न दुई लंबु रम गम गाइना कोई लेदना को मोंगन तो सिगुम मयाम सिदी अतई कांगलुक सिंगदी अखोइना मानव मयाम से कोई ngasai shared history shared memories shared myth shared symbols shared artifacts mayam si leyeba kuki sin gadi karai da lege na ai jo ai like history of people of manipur si ikan thi kan makhoi so khoi na hana sigi problem thok ting da moi gi migration sin yam kannal lambre lamdwe laena khangding da handaki moi gi illegal migrants sing se sin lain khangding da karai jano makhoi ga manawa sibu khadi le bra ina ka adoi da kitang intervene tau jage akhoi gi akhoi na cookie gi literature sing haitare academician gi literature sing pa ka da even the anglo cookie war haiba gi like adu fo bodu so adum yaw baje asagi puya mayam ama moina reference pi yaba अखोगी मधुदा अखोगी कंटेम्पररी ओइना कोगी के लेमिनरम बा कोगी अखोई मैतै निंग थों मयाम अगो मोइगे लेनबा मरी मयाम मोइने पुथोगा हापे सी स्वाइ सिदि करि हैबिनिंग मता सिदि यामना ngarang han sajanba fictitious oiba hekta sajalage history ni hana su dr kiran su thambi gi juni makhoi ne narrative aram ma sagalaga mogi history ma sagat pa yana ba koi gi pakhang mai matam da makhoi gi adu leire ga na khoi gi puya da yawba matam du chingmi tammi gi lon ju iman manaram bani na hana indigenous gi wani ko moi ga nate ko adu de gi lokho ga khandu ga ma tawra ga sum sem bai wane ba ko adu gi potu di ai di cham thajati adu gi machata aina ai gi like thi rak gi course da thi bia ba thi ka na ama khak mana ba perel loi bang khak lei ba poiton na khun thok poje ga mo gi na chong thu gi migration ji ga se hawudi loi hok si haifet perel chatle चल दसु खोई मतम दु द थोंग मिनर पे आई मोजु कुकी चिन न डेवलप तोक जिंग दा कोई मैते गी थाइना दगी दु मैहरोन दगी मैते गी दुम ले जरा निना से पोरेटोन न माइग्रेट तोर सु मैते जु दम एब्जॉर्ब तो बनी नोंगदा लाइन पाखम न माइग्रेट तोर सु मैते जु दम एब्जॉर्ब तो गी बनी प्रमाणिको अद मखोई गी दी मतम दु मखोई गी हैबे लेत बनी ना आइना वारी दे फिट माने अनि से पेरेल जाम ओइ कमाइन तो नु यें कांदा मखोई ना थुंगिबे जगह से अखोगी न तोलोंग लंपाक हाई को पोइतो न थुंग से फास एमआर ग्राउंड नि न तग शूटिंग ग्राउंड ले सिदन ग सो हाइने हलमन सिंग न पीबदा सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ने अदो द मखोई थुंग मंडला हेबे जगह न थुंगने अदो आल्सो नोन एज चुम खोपी कोबे को मखोई खुजि किस दैदा अदो हाइबा मखोई कैसल सिना मनमासी खुलपी ना हाइबे जगह से मणिपुर लेबे जगह न तेबा मजे चिन हिल्स न तग मोस्ट प्रोबेबली को अतोप जगह हम द लेबे जगह ओरंगने बा अदो आइने हाइजनिंग दे develop as cookies in state of Myanmar. We develop as Meitei in the Manipur Valley from
time immemorial ko khoi di sidai da maitai ni sidai evolve to bone ba moi di cookie chin da chin state to bone they are not indigenous of manipur si made phajan thamjaningi maram di makhoi manipur gi ethnic community ama oidi haiba se makhoi ga khoi ga ngasai gi mayam si da manabam to yaudi makhoi ga khoi ga wari da samna ba se hoi amani ga dile ga da ina pa da ba khang da ba adu mangai adu na makhoi na haiba sidai da ethnocentric homeland demand se maram chungcha cha da ba adu ga sungtau to thok da ba adu ne na ai thamjaningi kitang na ai gi keno si yari bara ka ga bi khum bi adu ga ai matiam da ga ai thamjage ba ko ana thamjaningi si akhoi gi maphoina semai ba makhoi na nai ngasai takwi gi buduni chandragiti gi matung da kai da la kan da makhoi si akhoi gi organization mayam ama not only makhoi gi da natana se tangkhulong jin keno da 1919 se me mar association 1939 se me after chandragiti gi kai gi matung aptani ko swang tau da nam atei tei sangdokhle ne atei di pajar roi kuki national assembly 1947 da se men jawre khul national in 1947 da se men jawre ko thenare adu da aina haijaningi di हाईवे सिंह कुके अखोई जनरल नेता इराबोट हाइदारे मियाम गी लमजिंग बई इराबोट लमताक इराबोट मियाम ना मखन ममिंग मयामन चु पिनरी को इकाई खुनजरबे लीडर सिना MDU hall da 30th November 1947 da achawa meeting ma tawgiba chingmi lambi ethno political organization singsi masida kana yauge mate ki thamjaraga I ahan we round tension jage madura MK Simre of Tanghullong yawiko 1947 dani 30th November da SL Luni of Kuki National Assembly si yaure duga Kazadai of Tawi Association tawhijingna Tawi National Union jo haiko matamdu da Tiba Kilong of Kulmi Union El Tauna of Mizo Union Ibomcha Singh of Krisik Sabha Lampel Singh of Maitai Marup M Ibungahol of Nongpok Apunba Hizam Irabot of Manipur Praja Sangha Siya Tana meeting to the Manipur integrity se Tahel Laroi Si Yana Dana Local report Amaneva Masreda Ujit Matamdu the Moina Lapasu 1900 Ki Matung Asai Tambigi Doina Chandrakiti Mahas 1930s Ki Matung the Lapo Su Mako Jek Lapaga Laiba Karodo Maduna organization Shema the Su Amator Su Masamasa Lega Su Luini Yana Dana Neta Irabotna adugumba miyam gi lusingbi rabotna MDU holda amuka haijage 30th November 1947 taw meeting da Manipur gi apunmi integrity se kahin loidabani masi akoi punna nganguna gadabani na warep lograba loigraba potabane ba masi na makoina hanjal taweiba kholeiba mayam se marum chunga jade makoi di akoina ngasai gi ethnic nationalism gi nataga ethnocentric homeland gi potche makoi de it does not arise na thamni. Okay, thank you very much. I makhatana I ozarabam no igi argument mayam zai mayam da punon laksage mapung in fact and figures ka han baze khare na nuai na bai khar panjage masi makhata pada argument ching sida oina mapung in laksarage aina kaka dilip te laksani mase kaka si ekoi gi haiba tare manipur gi ngamkhai ngakna ba haiba tare manipur ga kum sektum kanna bu hona ba yam chaung thodang lorokpa ekoi manipur gi every household name amakni matam amagi united committee manipur usm gi president oina pubirapani manipur gi naga gi issue da issue yam chauna haiba tare madu manipur gi khoi kai ga kai be yadi haibna chingba apun bi saktam nga ka da bani haiba da adu gi spirit yam kana chongthorakhiba yam masak nai belu chingba mani aina kaka da lakchining ba je hojikse akhoi manipur haiba gi apun bi saktam amakak leiba sigi manipur haiba gi masigi historical foundation amada yumpham moiraga chahi lising ani gi political history leiba lamdam sida leiba kanglup furup kunthraga manga hen basigi amana amagi complementary oiba interdependent oiba masigi nature of akhoi gi habitation amakak matam sang leirakpagi masigi puari gi paring amasung yumpham nakalamrom da akhoi maning tamba sovereign nation amoina leirakpagi akhoi gi legal foundation amakak leiba aduga india ga akhoi ga pungi bagi paring jida so amaka masi through an agreement merger agreement amagi makhata sovereign nation amaga matam adugi india the then india ani dugo punjin ge bagi akhoi gi historical reality amasu leiba masi punamak sigi yumpham si pura tongan khrakanda any kind of ai kanglup ni ai furup ni aduna ai gisu aspiration ama lei ai gisu interest ama lei and ai sato godabani masi harakanda akhoi gi even akhoi gi laminary community natraga leiba akhoi gi government sida apian pen dagi oiba any issue ama da yumpham orakanda akhoi gi oiba tongan ba homeland ama tangedabani habasi masi akhoi gi historical ama legal foundation du yenga di masi chumde habadune ba mapungina ozara mamno ni thami wafamse kaka kari habininge matang sida hamada masi
Hojik mangda yang phajana thambikre akhoi gi kirana yang phajana kanu pigre adigi ojai mona pikibata ngasai haiba kuki sin kangbu se akhoi na kanu na haiba sin kuki narco terrorist na haiba si moi ya sawi si kanu da pi da ya da na masi haira bane adu masida akhoi gi ethnicity akhoi gi ethnic tribe aman natte haiba si ta seng na hoji ojai mona puthoi bu si su atopa scholar sing no puthor ko da su kari gumba jaga amata da anywhere in the history of Manipur phangoi moisi aduna makhoi gi oiba akhoi na han matam da NSN na pukhalakpa NSN IM na hoji ki ceasefire gi matang na torko matam du da phawbada makhoi na history ma sagala ka na moi gi oiba Southern Nagaland adegana tagana Greater Nagaland adu da tawne na haibu matam se da moi gi concocted history ma sagale na akhoi na moi da blame tawba adu masi tawhum thokte na yam kana tawmane adubu haibu naga singi kanu sidi problem sidi hoji amam da minimize tawgre moi sina kuki na tala ibasiga yangorgadi makhoi na ethnicity ma chauna claim tawrakanda even Manipur gi laiba amatang arba chief minister phawada chief minister mana birena oiri khaidi akhoi wari saroi kaina moi na yam chawa sana pung sana ngang se masi yam nokningba yam kana tawwa akhoi da yam mokri oiba pot amani aduna hairiba kuki sing siding asagi hairiba makhoi na leiru ba jaga sai sida makhoi khunda laita na leina na bagi kadona bagi sigi yamna haiba aduga migratory oiba moisi yamna kana tawba adugumba tribe amani aduna ngarang nahan da su kana to iduni akhoi karbi anglongda kuki khasang adu moina hoji ga haiba lamji ta selaga moi khun semna hona masi koi thingadam ni kaina hairi je masi ni adu sumain tawduna akhoi na alert oi hogdabadagi akhoi na puk phabadagi hairi bising si kuki ji sum chawkhat ke bani adu nathai go ojan oni na thami ba wafam du yam chumba wafam ni adagi akhoi gi kanona akhoi athobuna thamgri ba wafam adi punamak se nathai gi even gi forum jing na thami basi makhoi na karigumba yamna phajana thawa yauna tabiragadi yamna akhoi gi phaganningai de leibani adubu hairi ba kano sing sina chiron kharon tawba moina blab tawba mogi concocted history mayam ama adu ngarang da semakpa history mayam sina tawrakanda makhoi gi oiba jalengam da yauba kano do makhoi gi oiba kano ma route map ama pigrabani mogi sahi kuntra gi mamang dagi haibasi plan tawna lakrabani adu koki gi levan sramam semgani kaina haiji ngasagi yamna kana tawba sanadraba prithvi de sanadraba adugma theory amada base tawrkana moina levan sramam semgani kaina haiji ngasagi Christian gi oiba yamna independent country ama semgani haibagi wakhal je sagalakpani aduna masidi tasengna masi yam laibak thibani masida sigi marak saisida akhoi kuki sing asibu chin kuki sing sibu akhoi gi ethnic tribes sing gi manung da lokthokadabani mogi scheduled tribe list yauri se lokthokadabani khokadabni na hai lerak serak saisida akhoi moina ethnocentric homeland ama demand tawre khole kaina haibase masidi oiro su moi khangani adugo oisu sungoi oiro oiro boba phum saisa moina arembada miyam da khanaba hawba aduga kana tawba gi wafam dani aduna sida kanona ngasagi kanoda UN da pukhaliba noni na pukhaliba adege khogi kanona athobuna pukhaliba waham singsi phajana munna tabiragadi makhona tabiragadi haiba manipuri crisis se origin of crisis se karai dagi no habse chap chano hoji khaiba third me dagi hori bje karida gi hor kono habse adum tasena khangani yam phajana description se pirabani adu sumaina tawrakanda laiba singsia akhugi national media na lana salamado hoji khara makhai di sum thore ara khara makhai sum thoga ju ta sengna hairagadi India government gi mayon sina maram moidana hoji gi haiba ta sengna moiku mokhogi oiba yamna akoina gano gi Manipur as a whole yengbagi gano seja akhoi mitei sing ngasi phawda phana kana naga ga sauna phawda sokol naga na haiba kangbu sing sigadi akhoi gi oiba origin history mayam ma culture da karida leiba mayam ma ojai mon su thambi gi ko adugmo mayam si leiba da ngasi phawda akoina hauki 2001 gi 18 June da kana amtagi haidi sokol naga
अमतगी मोगी मतु नाम सोखी देव अदो हंदक किसिदसु अदुगी फिल्म सिदा हाइफेट हौरकान मसि लोसिनगिदायना खोदि अहम खलमनेब सुख चौबा कनोमा क्राइसिस अमा से थोकने हाइबसे थोरन खलुदबने अदुबु मखोगी ओइबा कुकी की चिन कुकी सिंगी एग्रेशन अमो ओइबसिना फॉरेन कनोसिंगदा फॉरेन हैंड याउदना मोगी कनोसिंगना फॉरेन की कनोसिंगसिना टेररिस्ट सिंगसिना याम चाउन मतेंग पांगबसिना मरम ओइदना सी यौनो यौखिबनेबा अदुना मसिदा अखोइना हाइनिंगबसि इंडिया गवर्नमेंट सी अखोइ पुन्ना थेंनगदबदा हौजिक्ति अखोइ सीएसओ सिंगना अदगी वेल विशर सिंगना अखोइगी कनो सिंगना मयामसिना पीपल थेंनगा लेरे हौजिक अखोइ पीपल थेंनगा लेरे गवर्नमेंट ना याना मांगजिन थाना फजना मथौना फुदोक्तन थेंनगदबसे मसे अखोइना फना कन इल्लगसु याम साथीना मखोइजे तुमना लेग्रे अदुना गवर्नमेंट गी माइगेदगी हाइरिबा लेरिबा 60 एमएलए मनुंगदा मखोइगी तारा लेजगरसु 50 एमएलए सिना इरेस्पेक्टिव ऑफ कनोगी अखोइगी ओपोजिशन रूलिंग खाइदना मसे जब चाना मसीगी थेंनरबोइदी हाइबा इंडिया गवर्नमेंट से खर मखै वखल ताहनबा याबदो मसीगी थौनासी फुदोरक्तबा अदुना रूलिंग ना मरुइना पाइबम थोपा तबम थोपसिंगसे तौरक्तबसिना मरम ओइरकांदा अखोइगी पीपल की डिमांड से इंडिया गवर्नमेंट खंगदबदौना खंगजनदना लैबा ngasai mangdasu pankhre home ministry na kairaga na haigrane masi foreign aggression ni aduga foreign national sing na masi khutingi lagbutagi ne dunia je adum hanjanjana haigro phawda narrative se amno na amu haiba khar leraga amu haiba election mamangdana amu haiba adu लेबदुना मयाम से याम पेनदबसे अदुम लेबनेबा गगा सि स्वाइदा गगाना सोजुकना पुखलिबा 11 श्रम के ऑफम से कुकी 11 श्रम मा ngasai ट्रांसनेशनल है बतारे हजि मणिपुर कुकी ले नमा सेमे ऑफम नतबदा आइगु मणिपुर यावरगा बांग्लादेश यावरगा देन म्यांमार हारिबा एकोगी इंडिया के सरुक सिंग मसी यावरगा तोंगा तोंगा लाइपा अहुम सिदा एकोगी Christian nation nama semlokpagi mangla nama lei masida ekoi United States ki khut yawi gan haibagi hanagi outgoing Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina na ekoi thamgiba white man theory gi wafam khak lei bese sigi wafam siga mari leina ozan noni na masigi wafam si madubak haita white man theory du magti pandraga zo haiba mafam ahum jidi palle Manipur Bangladesh amazung Myanmar ye mafam jide ki cap out torakanda कुकी 11 श्रम हम सेम गने है वफम से मदि पले मसी कका इंटरनेशनल इशू अमदि मणिपुरी कॉन्फ्लिक्ट से हुजु ओयरगा लेरबनी मतांग से यूनाइटेड नेशन की फ्लोर दा मसी की वफम से पुथोक पाइबसे कैमुक या मरु ओय न खंदी मसी यामना मरु ओयबनी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ना मसी फाउद्री इंडिया की पुनिंगदा हाइरिबसिगी फॉरेन नेशनल सिंगी अदुगा कनो सिंगी मखोइना हाइरिबो फॉरेन कंट्री अहुम सिगी पुल्लगा से इंडिया की दगी हाइरो अदगी बांग्लादेश हाइरो म्यांमार हाइरो हाइरिबो सिंगी क्वेश्चन से मियामना सियौना नाइनरबसे इदा इंडिया गवर्नमेंट खंगजनदना लैरिबा मसी याम लाइबक थिबनेबा मसी कइनोदा हानना मांगजौना हौखिबा कनोदा रिपब्लिक डे की कनो गेस्ट ओइना इनवाइट तौना कौम Sheikh Hasina na adu susalam dai hairamabneba hojik America na hairiba kano singsidagi akoi Bangladesh agi sarukhara adagi India dagi sarukhara loina na Myanmar gi sarukhara pulla kana mokhoina kuki kano gi ama Christian nation ama semna na bagi plan se tawrbani adu thangi sena mokhogi se kano da akoi seaport da kano piwena mokhogi oiba kano mo piwena haibagi demand se lebani aina yadabani haina hairamabneba mangjona advance na haigreba adu hairibasi मखोइना करम्बा यामना हिडन एजेंडा दा मणिपुर दगी मखोइना करी ओइबा पामी बनो हाइबदुदी अखोइ मियामनदी खंगब लेरे कैरा हना जो हाइग्रे अदुगा मखोइगी ओइबा डिमांड दो फुलफिल ओइद्री हाइबन मरम ओइदना असगी होम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर ना ngasi फावबदा खंगजनदना लेबनेबा अदना इंडिया की ओइबा चावरबो प्रॉब्लम छे इंडिया दगी चावरबो पोर्शन म फक्तला कांदा अदगी म्यांमार कांदागी बांग्लादेश दगी सरम फक्तला कांदा अदुगा म्यांमार दगी पोरक मखोइगे लमदुगा कनो मिजोराम को पुल्ला कांदा हाइरिबसिगी कुकी कनोगे मा क्रिश्चियन नेशन म सेमगने ना हाइबो वफम जे मसी ngasi भावबदा इंडिया ना खंगजनदना लेबसे मसी हम लाइबक थिबने इंडिया ना करिगो मसी खंगना
मसी खंगना सब चाना मसी पुखत पतारदी इंटरनेशनल इशू हम चाउनो ओरकदोने इंटरनेशनल मखन एरेना दा हाइबो वाफम जे पुखलगा कन तौरबोदि अखोय चुमनगी मणिपुर दा लेरिबा इथनिक मसेन मखोयना दि कुकीगा आगन मितेगा खनाबने ना हाइरिबा सुंगचुम चुमद्रबा थ्योरी दुदा बेस तौरकांदा ngasi bawda india na khangjana dana leithoiba ada masi tasengbadi haiba international gi issue era kadawa aduga india gi oina mangjara kani haibase masi khangdaba dawna leiriba india government aduna khangdaba dawna leiriba sena karigumba khangpu matam dadi hojigi haise india gi amang base ma soina khangkineba ada khangnana ba khudomi thina takadaba se akhoi miyam di haire hanjana jana laure seso gi maige dagi kai dagi punamak thinna ta abase masi phawda mokoina kaimda na chungna leiba sena di अखोई लाइरिबा मणिपुर गवर्नमेंट सिना डायरेक्ट हक्थेंगना रूल तौरिबा मणिपुर गवर्नमेंट सिना मखोने इंडिया ना हाइबा खुदिमक तो यस हाइदना जी हुजूर ने लाइबगी चनबी सिना मरम होइदना हाइरिबा सिगी कनो से मसी खंगहंदबनी अदुना अखोगी इशू से मसी इशू इन इंटरनेशनल इशू इन पुखत पे आबा से ngasi फावदा मसी पुखतबने ने लवेबा ओके का थैंक यू वेरी मच आई मथंग से तमो की रंदम लाक्सगे तमो की रंदम लाक्सनिंग बजे तमो हौजिक लेरिबा मपुंगोइना मणिपुर गी एसिदे पीपल सिंग nganggari ba ba tare masida different narratives nekene lerise kuki people na haiba moigi oiba tongan ba narrative ama international media amsung national media da masi am dominant oni chali at the same time hauzik la iba handak oza amam noni na ekhoi da thobuna so handak united nation da haidare for a repeated number of times masi of ma'am pukhachi ba leire adu ngasi gi sidi ekhoi just particular topic sida ekhoi khana jabani na ai masi do ina raksage masida haibasi 40 US dollar billion gi drug market amaka aiko manipur ga manipur yauna haiba tare masigi saruk sida lei haibani masini yam chauna handaki leiba conflict si ida fuel up to haibagi wafum am palli masigi mathakta state gi unfair laws haiba tare 60% of the population si aiko gi 8% of the valley sida leiba tampaki manipur yapun bagi pak chauba saruk chama thopagi nipan gi saruk sida 60% of the population si na leiba gi wafam masigi yamna state ke yam unfair oiba lelo gi matang sima palli atopa wafam amana drug trafficking wafam palli poppy cultivation gi wafam palli human trafficking gi wafam palli and displacement mi myam ama sangsalapagi masigi wafam palli masi mayam si hojik Myanmar da leiba political instability Myanmar da leiba civil war sin maram oraga haibetare ka hene hekalapagi chang myam mo wankal habani wafam punamak si international forum amada thamak pa haibasi tamoi mi engda kamai yengbi haiba point myam si तसिंग मिराज मसीगी पोट हजिक थमाइब सिंगसे खोई कनो हाइतना हाइतारे कईगुंबा मदुगी चप चाबा एविडेंस अंदर पुखर लेतना हाइबे याव पोम तनते हाइदि इंटरनेशनल एरेना योंग थमुक पाइबसति नसागी ममांगदा कुकी प्रूफ सिंगस दे आइना मोइगी हंजन हाइबा तना मोइदि हैबिचुअल लायर्स अदुगा अचुम मंगांग बा हाइत्रबा अचुम मंगांग कांदा कन तसिंग हारगदि तुंगरगदबा मुत्रगदबा कांगुने ने हाइसे कईगिनो हाइकांदा मखोइसे दुम सुमाइन तो लेरे जे कोइन का अदुना हजिकी 40 बिलियन US डॉलर की मतंग अमा पलाइबदो अरे अनफेयर लॉज दे अखोइ तसिंग हारगदि अनफेयर वेज दम खोइ मिमांग ताले अखोइ ममांग दे अखोइना अखोइगी मणिपुर की वैली की अखोइ डिस्ट्रिक्ट तरेत तगी अदुगा कनो दगी पुलिस स्टेशन ट्रांपन दगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर लथोक्त्रिंग मतमदा मणिपुर कमाइ लेरमगे मिरास अदाइदा अदुगा हुजिक अक्टोबर की तारीख अमा हंदकी 2024 की सदगिना सिंगे जगह अनदर 6 month एक्सटेंड तोक्थोक्राबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 चनबा जगह अमदा ngasi belly na face tawge pot ngasi koina gasu ude akhoi swada comparison tawai wapum nate mi halo mi varo mi furo en tawai wapum nate adubu terrorist things the taseng na ga di makhoi gi di boundary leite ago terrorist ki loga akhoi gi mission parja miyam society ma peace oina natraga freedom oina akhoi santi leina akhoi gi sem leina ba sem level law sing jiga masigi against matam pum da makhoi gi kuki terrorist or madugi any terrorist of the world gi di moi law je dum khena ba khara dum akhoi dum uwa phange aduna sigi manungda akhoi manipur di akhoi gi adum magi geographical magi boundary sing je yang bu loina mak adum magi area boundary ma'am yeng matam da hilly region se ngasai haibi badamaina samada 8% da congested on 60% population ta lebagi manipur gi law gi land law gi system se sumaina masi nungai tabam nei haibase akhoi mioi ba praja kudingmak se manipur katagi natana nungai ba jaga khalla migrate toroga chaning ba hingning ba haibase masi malem goina hongna chani aduga swais da akhoi gi 8% haisu bo akhoi gi wetland ke ka myam khai dokra di masi pharoi haining ai pot de 6-7% gumba 6% gumba leram godra manipur gi akhoi gi valley gi jaga
द कोइन खुंदारी जेन लवे अदुबु अखोई की LR Act 1960 सी लेन लो से यामना अनफेयर ओयन मयाम कन हाइगसु मसिकी जगह PS अमतदा अखोई मिटे कम्युनिटी से सिंग द ताब यादे हाइबो जगह दी याउदे मिरा सेंग नारगदी को सी याउदबनिना अखोई की लेन लो की इंटरप्रिटेशन से लान हलकपा अदुगा तसेंग नागे नुंगाइबम फम द लेनिंग मयाम ना सागे लेन लो जुगी पोचे ओनतेना हल्लकांद अदुगा सिंग द अखोई की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नुंगाइना ब्रिटिश पेरेटगी अखोई की सिंग द तमगा खाइदो को मान खरक थांग पद माइना सुम लेबस द इंडियन लॉ कोई मणिपुर सिना 1949 द इंडिया द मर्ज तौगिबनी फोर्स एनेक्सेशन नि हारगसु लेगिबो मतम सिदगी ngasi फावद लेंगाक त लेबिरेबा पानबिरेबा सो कॉल कोई पब्लिक मयाम जिगी लीडर्स ने लेरिबा मयाम इलेक्टेड मयाम ओरो एनी मयाम सिंग से चप चाब कोने लीडर मगी मागी लौफम थोपा रेस्पोंसिबिलिटी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी याउन लौब सिंग से कया उरक्तबा खर मखै यावरगसु दुम उदब मचिक चाना कोई सिट मयाम कारे सिंग से उदबदुना सु मसी थोन बने लवे कइगिनो हाय कांदा अखोई लॉ इंडियन लॉ मयाम से हुजी कोइना IPC अदगी CRPC एविडेंस एक्ट लेरमदु BNS काना ममिंग खतंग ओंथोगा लो कनो हापसलक पाने दुगा होल मदुगी चैप्टर मयाम सिंग मागी पेजेस मयाम सिंग लॉ रूल्स मयाम सिंग अयामना ब्रिटिश की अदुगम पोतगी वायरगा सिनव पोत ओइबा सेमदोक्तन लेबा मयाम दंगसी सेमदोरगसु मदुगी थोइना कानाबम खंगदबदम हुजी बोक्तन लेबदम दम लेडी स्वाइस द अखोई इंडिया की लॉ से मसी यामना मल्टीफेसियल ओइबा मल्टी डायमेंशनल ओइबा पोरम ओइबनिना कुकी फुरुप उजिकी अखोई मनमार रोम द ब्रह्मा रोम द थोइबा इरांग दुबुदी थोकते हाबे यारोय थोइ अदुबु मतम मम कोइना रुंगे मयाम अमा चेंजल को मतम द थिंगनो होनबा मयाम अमा तौकी सिगी पोट मतम मतम की ओइबा इशू मयाम थनबा लेबाक अमु ओइबसदा इशू सिंग से अखोई हुजिक मतम द इशू मना अमु डाइवर्ट तौनबा पॉलिटिसाइज तौबा मयाम अमा यावब मानबा मयाम अखोइना थिंगनदब नतेबा अदुना इशू से हौजि अखोइना मयाम से अदुम कन्न कन्न आइना लावबा जाइमोना लावबा नत्रगा यामबा केनोना युमनांचा सम लावबा सिगी अदि UCM पुरगा तोरमबा सिविल सोसाइटी ओरकांदा यामबो सुमाय हुजिक ngangiba पोसे यारक्तदना थोला ngangaगसु मतम अमा UCM ओइना मियामगी ओइना सिविल सोसाइटी लेरिंग मतमदि अखोइना nganगरगदि करि खंगनि कोइ लीडर नेना सुम थेमगा कारण तबुसिंगसु थेमगा अखोइ म्याना सुम मैतै कम्युनिटी ने स्पेशली ngasi लाखिबसे मसी अचौब महि अमा ngsaina लेतोन लेकोने हाइबो स्वाइदने मिराज आइना हाइजनिंगजे हौजिकति अखोई पुन्ना पुंजलगा मेकअप थोप मदि मतम ओय मचु जे अंगौने अंगांगने असंगने खाइबा मतम नते सिगी पोट खाइबे खुदोंग चामलो मरक्सिदा मखोइना इसिंगी सकलोन लोरकान लिसलकने कुगी गांगो जनाना आइदि लवेब अदो तागदि अखोइना तसेना मखोइना चेंजलैबा पोटसे मफम चादन चेंजलै पोटसे कमाइना नो हाइबसे कोइ प्रजा सिंगना दम उदब नतेबा उरिबा पोट मयामसिदा ngasiदि मतम मतमगी लेंगा हुजिकी लेंगा ओरसु ममांगी लेंगा ओरसु मतम मदुदा 1949 दगी मर्ज रोग लाकबा लेंगा पालकपो ओरगसु अखोइना टिंगथोंना प्रजा मियामगा आइसि म्यूटने से विथ sincerity, dedication, honesty, aruga transparent accountability कोई हायर में आमसे सिलाई तबनीना constitutional safeguard protection से कोई ngasi फंगदबदगी कोई की law की मरमदंग असाई कोई ना unfair law ना ngasi कोई की मिरास सिन इबजे सिदगी ना साथिबा draconian law मयाम अमा इसे afast बाबू अफबल law ने हाई गदो कोई की early 1960s ता कोई मणिपुर दा revolutionaries की movement मयाम लमयान हिजम इराबो ना ngasi लेगिद्रो मतुंग दा ngasi थोलाइबा मयाम अरगी हजिक मजा मयाम पोथो लेबा मयाम सिंगसे कमाइना नो सिगी पोथो लेजे हाबसे अचौबा बिग क्वेश्चन ने स्वाइदसु ओके तमो मतंग सिदा आइना मोहना तमोदा पुसन जनिंगे इजी नसागी ओजा नोरिना पनगिबदा या मरो वाफम खरा हायरगदी ड्रग ट्रैफिकिंग अदुगा पॉपी कल्टिवेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोबो यावरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी यामना वेरी लेस रिप्रेजेंटेड नि अदु ममंगदा या केस में आमा लई रहबा तारे सिगी मोरे लंबी सिदा अखोगी मी म्याम अमा पुथोक पुसिन तौरमगी खोपगी फादोक फजिन तौखिबजे म्याम यावरे अदुगा डिस्प्लेसमेंट हाइदना वफम सिसिनै आइगं ngसागी इमिग्रेशन की वफम सिसिना दबिदा डिस्प्लेसमेंट सिंग ngसागी म्यांमार साइट लैबा मी म्याम मणिपुर चंगलखि हाइबगी वफम सिने डिस्प्लेसमेंट हाइगी क्वेश्चन सिदा लाकादोइजे स्वाइदा तामो बर्मा की लैबि इंस्टेबिलिटी सिचुएशन सिना मरम ओरका दा हौजिक मणिपुरदा ड्रग ट्रैफिकिंग की पॉपी कल्टिवेशन की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अमसुंग डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन से कयाम याम चावना लेरेना लवी बे है मदुदी 100% लेताबने मिराज मदुगी सब साब हाइबो अखोगी बॉर्डर एरिया दा इंटरनेशनल बॉर्डर लेबा अखोगी संबल जिबु लेब्रो संबल लेतबा जगह दा लिप ताब नत्रो अदु नुंगाइबा जगह म ओइब ताबने कोइन थाना कबि करूनी सिंग चोक सुन थनदे हाइबदो उतों होम सो क्राइ थनदुना अदु जस्ट लाइक दैट कुकी कांगू सिंग इलीगल इमिग्रेंट्स दा ड्रग माफिया काटे एनी थोनिंग बमिंग थोनमो ओइसनो बा एनी कुकी जो नतबा अतोप फुरु कांगू छु इंटरनेशनल की अतोप जाति ओरिजिन मणिपुर संग ट्रैफिकिंग तब अदुगी पोतगी क्वाइदगी लाइबा हो जगह दे अखोई ममांग दा ngasidaina irang ji tholokpa horokpa go 2023 gi lorokpa dai chim chele khanrak bada koi gi even miraj ka zuma lai phamina gi se matam du da ayu ki news nai na bada koi sambando wa khara na kharaga ho ho lai badu fencing ni haiga draba adu ta ga de koi na haijeri sine ba
स्वाइदा इकोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा यूनियन गवर्नमेंट मखादा इकोइ मणिपुर न मर्ज तरोगा अहामदा साउथ ईस्ट एशिया मनुंगदा फुरुप निफु मुक लैबसना निंगदौ पानबा सही लिसिंग अहुम गे अनि गी मंगा गी पुवारी लेन थाजनर लैबा इसागी इरोल इसागी इयेक इसागी कल्चर इसागी ट्रेडिशन लोन मंग लै हाइजन लेरंबा इकोइ जे ngasi adu lerambane se kauna masak ama ngasi adum thondaba natena ai observation lawe adugi thon bai matak da tongan ba chawkhat pa gi namada atop chawkhat pa lam singda magi hingna ba thawk tor ko man ba da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯅꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯋꯦꯁꯇꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯝꯗꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯤꯖꯦꯠꯀ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯁꯕꯤꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯣꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 390 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯛ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯤꯁꯜ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯆꯨꯝꯃꯟꯇꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ 2005 दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम खंगिब्रा खंगदब्रा खंग ताबनी इंडियन आर्मी मरुना पार्टिकुलर असम राइफल को मोय साइन तौरगा मणिपुर दा मोय अहम एग्रीमेंट सीजफायर तौनरे मधुरी मतंग दा यूपी गवर्नमेंट लेब 2008 मतम दा गवर्नमेंट खंगना मधुगी पोतो साइन तौबुदन मोय दी अचौबा चैंगाक चाइलो मोरकांदा जलंगम प्रोजेक्ट कोइ ngasi खनरि मनुंगी प्लानिंग जिंग दो लोइनमक मदवाइदगी या 2008 अजि क्या क्या सुरगी यंबियो सिगी पोट मोयना तमना यालाइबा पोट मयाम सिना ngasi di adugumba potuda मखोगी लेनरिबा ग्राउंड रूल एग्रीमेंट मैम लोइनमक ngasi थुगाइरे खंगे अदु ngasi करिगे दमक्ता एखोय मदुगी पोतु ग्राउंड रूल थुगाइरगदि मखोगी फंगबम थोक पोतु पनिशमेंट पिरक्तगदि अनफेयर लो रूल ऑफ लो लेते लो चनदेन हाइरकपसे प्रजा सेक्शन खुदिग दम हाइब ताबनेबा अदुबो एखोयना मसे लो चनदे लो लेते ऐसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नत्रग गवर्नमेंट से फैबतेना हाइबगी मतमनि नत्रगसु मदुगी पोतु कमाइना मेकअप तौगनी हौगी पोतु लोइन काउथोसेबा होजि पॉलिटिक्स ता तोंगान इंस्टीट्यूशन दा वेदर यामस यावबिरिको कोना कांग्रेस ओइगेरा बीजेपी ओइगेरा सीपीआई ओइगेरा तृणमूल ओइगेरा ओइनिंगबा पार्टी म ओइजसना होजि मदुगी पोत वाखलोन काउथोगा हौगी म्यामगी वारिसे अखोगी अफब फतब नोगी मतमै नैनदबिदा होजि अनौबा होजि की मिकुप सिदगी ngasi de ekoi kamaina karminazigi ekoi kamaina leader मैम सिंह पोसे तासनदगरी प्रजा सिंह तासनब यारोइबा लीडर सिंह आई नुसीजब फॉलोअर नत्रग लीडर की मतुंग इलग चचरिब मैम लीडर हाई बोय फम लेपोन चप प्रजा मैम अम लेतब नतेब सिगी पोसिंग लेरकपनिना लीडर सिंह हाना अंडरस्टैंड तौबिद्रब इशू से और एनी एखोगी प्रजा के सेंटिमेंट खंगिद्रबा लीडर मु ओबिद मतिक चादेना इदि लौजे ओके ओके दम थैंक यू वेरी मच आई मथंग से ए ककाई मोद लाक्से ककाई मोन ngасai se मपुंगैना अखोगी कुकी से कम्युनिटी से इथनिक आइडेंटिटी ऑफ मणिपुर ने रिकॉग्निशन तौबजी मसिदगी हौना अखोगी क्वेश्चन तौरे हैबतारे अदुबु हौजिक लेरिबो फिल्म से हौजिक सी कुकी ट्राइब्स से अखोगी इंडिजिनस people of Manipur ne havagi madugi recognition gi status so se leiri habatai aduga masigi makha tarakpada aina kada pusin jading iwaje ozano ni gi argument khara mana thami ba argument si hojik leiriba conflict siga relate to ba argument yaktani masi akoigi vulcanize the multicultural politics and undermine the democratic foundation of the modern state habaje kaga masida akoigi mache thugairaga Manipur haba haidana leirami yam chawbusu na te to bo akoigi historical reality duna Manipur gi magi glorious past ama leiba masida laiba Manipur civilization gi different stages mayam je adukki mati yam maru oiba haba tare and again akhoi gi people sing Manipuri singdadi masi adukki mati mamal yam emotional oina khanjaba yam emotional appeal ama leiba potning to oibani masi Manipur kai bi yaroi Manipur gi saktum kai bi yaroi apun gi saktum kai bi yaroi Manipur gi ngkhoi kai bi yaroi haba gi masi people's slogan ama yam chauna leiri posi maduda adum reflect to wena haija gaitamo kai kaga masida balkanization gi wafam ama lakpasi balkanize tawpagi wafam am lakpa magi ngasai multicultural politics ama leiba sida balkanize tawpagi film am lakpa at the same time ngasai modern state ki magi democratic foundation ama ngasai kakana puthokre Manipur gi apunba mifam amada मदुदा कुकी की रिप्रेजेंटेटिव मैम अम यावगा मणिपुर द लेबा कुकी ट्राइब की तोंगान बा कांगलुप मैम अम की रिप्रेजेंटेटिव यावगा अखोय मणिपुर की अपुन की ngखै ngakमिनगदबनी हाइबगी वाफम अमदा वसक नगिबा हाइबा तारे मदुदा मणिपुर की मतम अमदा 1948
फंगिबा मणिपुर की स्टेट असेंबली इंडिपेंडेंट मणिपुर की मधुर लेब डेमोक्रेटिक फाउंडेशन इंडिया दा मस्ट तौर मतुंग ngasi phawda lakhriba sida tongan tongan ba kuki ki mioi kangluk mayam amana ministers ki position da top ranking government officers mayam ki position da lakhiba masiki democratic foundation of the modern state sisu undermine to we have go from the masi argument si kaga kaman yeng Miraj yam siang na haidar gadi yam kupna yung gadi wasu kya ngang mudrabani ngang mudra masi kana gadaba yu udadane pan pan ngang gadaba koi ngangi pa gadaba makoi tay ngang de sanu makoi ije sanu ga haibagi pota lairabara ina khalleba ko adu ngang dabadi yadabani na ai amuk thokjarapani yam siang na gadi ai koi hidi international arena sida do India gi tawriba system jida Myanmar gi tawriba pot sida koi hidi ai di satrangi yam pik papu koi gi pawn nam nen lawe thang khong thang nak ga kamu amaga muk kuki ga paiti ga muk tong na hanni kuki ga naga gong tong na hanni maitai ga muslim gong tong na hanni hojik chu tension ja amaga marik ta singchep thar ga moina sanaba tawdo bu hanak Bangladesh ki dudagi aina mit pangwadi moina tongthin base ron oigera ISI no oigera aman oigera tongthin base leiriba issue jenain oiba people gi issue ro tongchelle hayab अखोई इशू हूँ कुकी मखोना सेपरेट पाम की पोट लेबसे तोंगल सानब अखोई इशू लेगनेबको तोंगल सानब स्वाइन साने थाना पागिब CIA की लाइक कई सात्र स्वाइन CIA की एजेंट थबक तौर मीदुना मा CIA की थबक तौरी खंगदे अखोई मैम मैम अखोना तौर थबक अखोई कनागी कनाना सानबगी कनागी अखोई पाउन खोमी ओइनोसे अखोई कंफ्यूज चसलेब होजि ले फिल्म याम सेंग हाइदारगदी अदुना सिगी लेरिबा फिल्म स्टेदा अइना थमजनिंगबसे ngasai aina ahano thamjagibadi kuki se manipur gi ethnic community ama natte atai indigenous leriba tribe singjiga maitai gadi manaba mayam ama lei ramane ko aduna ethnic community ne na thamjabaneba adu mathanga aina next thamjaningi sina ethnic basis ta saba nationalism ethno nationalism se prithvi da ngasi bokta mai pakhi de na je laweb ko ethno nationalism se dharma da yumbam moiraga kanuk ta yumbam moiraga sagat base masigi khudam mai babu German gi Hitler na Nazi si magi racial basis ta race ki basis ta ko pure blood kanto sagali dana adu dum mai pakhi de atai akhoi gi leiba Yugoslavia gi da akhoi gi Bosnia ga Herzegovina ga adum problem thopena lei Israel ga Palestine ga adum परमाने को सिगुम्बदा सागत पर पोट सिदी मणिपुर दसु अखोई इथनिक त बेस तो व पोट से मणिपुर की लईब सिंग सिगी मरक दसु इथनिक त करुम बेस तो व पोट म सागलता गा दि माई पाइन थमजके अखोई लेमिनेब सिंग सिगी मरक त एनी कम्युनिटी एनी कम्युनिटी सब इथनिक ग्रुप बंग लाकनी सब तके सब बंग लाकनी प्रमाणी अदी की डिस्कशन में मई लेनदबनी ममिंग पंजनिंद्रे को पंचो मधुरी लौजरोय अदुना अइना हाइजनिंग पोटी मरुओइना हुजिकी लेरिबसिदा सागत पोसी ओइरोय अदु सुंगोय ओइबसु यारोय अदुगा मणिपुर की लेरिबा पोची कायबा सुंगा यारोय हेबसिमदि सुंगोय छोइदर पोनी कमाइन तोंना यारोय दुइनो कैदोइदोइनो दुदि अखोय मतंग मतंग की डिस्कशन अमदा आइगिसु आइ केनो थमजगे अदुगा सिगे सागले पोची मणिपुर मनुंग से मक्तदा इवन अखोय मिटै कम्युनिटी मक्तदा येक सलाई मयाम लेरि सब अमुक लाकनी अखोय जो दुदि ते यूनियन ते तरि अखोय मापन गतान तारे सलाई मापन गी को मथंग मथंग सुम पिक्चर लाइगा थाने की प्रिंसिपलिटीज का तो हालत फिर अदुगी पोतु द सुम पिक्चर लगा सागन पोचिदी यारोय मणिपुर से मणिपुर ओइना दुम लेगदबनी हाइजरिबो को अदुना आइना अखोयगी कम्युनिटी इसागी रोइना पंजाब वानी अतई द सु मेसेज पिजबो वानी अखोय अतई द पल्लुरगा दे सेंगदोक सेंगिनगा दुगा दागाइना अमुक लाकद्राइना अदुना सिगी मतांग मरक कितन थचरगा कगाना हुजिक पुसन बेदि इबा आर्गुमेंट जे अजि मयाम याम अखोय हुजिक छानरिबा एक्टर्स मयाम नेना हुजिक कॉन्फ्लिक्ट से यावरि मयाम जे इसाना दि खंगजदबिदा अखोय जे कनागु मियोय खंगलु खरना सिजिनरिब्रा मोगी सर्टेन एंड्स खरा है तारे मोइना पामिबा पंदम खरा फंगनबगी दमता सिजिनरिब्रा है क्वेश्चन जिने मतांग सिदा एज ए कुकी कम्युनिटी से कनागु बिग प्लेयर खरा सिजिनरिब्रा है चोबु क्वेश्चन अमा दुम ऑलरेडी मी मयाम हंगब लेरे मसी ओजा नोनी की आर्गुमेंट अमा मसिदा पुसन जरके द ग्रोथ ऑफ द डिवाइसिव forces that play the cards of myopic ethnicity haiba sigi amaka sida sagale wafam onka akhoi manipur da divisive forces mayam ama lakhibaje masi ngasi ngarang nate yam sang lakre masina akhoi play the cards of yamna atenba mityeng da yumpham oiba
मागी मागी कांगलू फुरुप ता सागलकपा सिगी प्ले एको कार्ड्स की प्ले अमख कमाइन मसिगी एनालॉजी जी कमाइन येंगे आयाम सेनागदि अखोइना ngasai pi wa topic se sida sum lai oja no ni gi dai mai maming ju pandaba khotaba mai topic ne na tawdam ne na details mai da changak tre ko ayam sengna aseng modu ne thamjai se aduda hujiki akhoi gi sanari ba tawri ba पोथीदी बांग्लादेश तो तौहिजुनी दा हाइबदी मधु कोटा दने बको हानगी अवामी लीग की मयाम जन खंगरे कोटा जी संजन लंजन जुम पिमलक कोदेगी मयाम जन पिमलक तदन लेबदु तोंगेले के तौरिने अदो सिगी पोथी जो अखोगी मरखिदा सु हुजिक लेबा ngajai हाइबीगी बा अखोगी सेपरेट कुकी गी लेबा मोइना तालैबा मोइना तौरैसी याम कुइरे को मोइ खरम मी मसिंग कोना चंगपनी 1900 की मतुंग द लाकपनी 1830 की मतुंग लाकपनी अदुना तोपो मोइरगा खरे लेजुना तौरैसी जो कुइरे बा अदुना हंदकी इहोगसिगा मई लेना हायदागदी आइगी ओइनादी नंबर 1 दा कई थंगेदा मखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे मसिगी पोचे हिंगगा लेबसिदैदा अतै मयाम जे तोंगेलपने जियोपॉलिटिक्स से मतंग लाक्तागसु आइने इंडिया गवर्नमेंट ता थमजनिंग बसे करी मयाम दि जियोपॉलिटिक्स खरे मन जियोपॉलिटिक्स ता ताइसली मरमदी मधुमती केनो हाइदे हाइनिंग दबनी गवर्नमेंट सिने नती न प्रूफ तौनो होनबद प्रमाण को जियोपॉलिटिक्स ननी थोन मनी मादु उपाय लेजदबनी का हाइबगी पोत सुम ताइसली अदु जियोपॉलिटिक्स ता म्यांमार दा चाइना ना करी ना सानरे से हम कुइरे है हौदगी नेहरू मतम दगी रुम तौरामने अदुम लेरामने बा अदु कुइबदुदी मैनेज तौरगा लागा हंद कमाइन तौनो से टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट के फेलर ने भाई पॉलिटिकल के नोन सदी मखोय यानबम त लेत्रे पाकिस्तान यानद्रे श्रीलंका यानद्रे नेपाल यानद्रे कई लेबा को म्यांमार यानद्रे म्यांमार दंग से लेटेस्ट डेवलपमेंट में आमदु यंकान हुजी हुजी अखोगी थ्री ब्रदरहुड अलायंस नगर कई नगर मथंग मखोगी लोकसल लेबा लोसल इंडिया ने नेगोशिएट तौरगा वारी साबे वा पंद्रे चाइना ने नेगोशिएट तौर वारी साने पल्लेबा अब इंडिया गवर्नमेंट की मसे टोटल मसे फेलर ने लोयन मसली इंडिया गवर्नमेंट की बीजेपी गवर्नमेंट की फेल पॉलिटिक्स पुसन नते मोइना पानबनी ना हाइवे वानी अब मसिगी फेलर्स द कई उम तौगेदा अखोगी लेरिबा सरकार से हायगदि अदु वदा न हायकनी येनगा लेबा पपेट ओइबा मखोई मोइना हाइने तौबा ngसाइजु अखोगी वदा दिलीप न हाइबिगिबदो मखोइना हाइ मोइ पुंगोम द जगोइ सा लेबदो मदुदने मियाम न पेनद्रिसे मखोइना कईगिदमक्त ngमोइदबोगदि हुजिकति ngहांगैदि पोपी थाबैनी अदगी डिफोरेस्टेशन गिनी याम हाइरमिको हुजिकति फ्री द थारमनी फ्री द डिफोरेस्ट तौरमनी हुजिक कैदौ ngमगेबो अखोइना हंजनिंग क्वेश्चन दी याइरोंग तुंगबदा हलमना हाइनै अफुंग फादरदि हौरुनु चौथोरकनिना चुम्मेबा तौदब याद्रबने मस्नेबा डिफोरेस्टेशन थिंगबा पोपी थाबा थिंगबाइजे मस्नेबा चप चाना मदुगी प्रिकॉशन दो लौरगा तौरमगदबनेबा ngasi di deforestation तौबा पोपी थाबदो अदगी इल्लीगल माइग्रेंट चंपदो कनाम उद्रे होरो तौनु तौलेरे कैदौ ngamiगेबा नते खनाजे कैदौ ngamiगेबा कैदौ बगी ngमोइदा मी खरमनदि मसी थिंगनबो होनबदो मसीगे अगेंस्ट nganige पोपी थाबा थिंगबदा कनान अगेंस्ट ngamduino डिफोरेस्टेशन के तो फटे है कनाना अगेंस्ट ngamduino इलीगल माइग्रेंट मैम चंगतना अखोगी लोइसले कनाना ngamduino अखोइना हाइनिंग पॉइंटी चप चाबा प्रिकॉशन दो लौरगा चप चाना थिंगम ngमदबोदि तो ngasiदि ngहांगैदि खर डिफोरेस्ट तोइ खर पोपी थाई खर चंगे हाइदो हुजिकतु होत्रोंगोन चंगे अखोइना खोंकामबो हाइजलुसु ngमद्रे हुजिक सिरि करी थोगे हाइबो वानिदा तो इदु लाले हाइबनतेबा चप चाना प्रिकॉशन लौरगा इंडिया गवर्नमेंट नसु मखोई मनुंग अरोन एजेंडा मैम लेंबे अदरगसु इंडिया गवर्नमेंट की मखोई हाइबदी मणिपुर गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस हम सोनबे खंद्रे असोम नाकंदगी लाइबा जियोपॉलिटिक्स थोइबा खोटि मैम से खुजु खुलाई करी करा अदुदा मैम लापे अदुदे अखोई कमाइन तों थेंगननी गैसे खलौदबरा हाइबा वानिदा आइन थमजनिंगिदी ngasi di अखोइना खरा चंगपदा खरा कोकपदा होय खरा नते याम चाउ कोखरे याय तौरम बदुंग से पूरा कोए पूरा चंगे पूरा होत्रोंग मरे कई तौरिगे सिनीदा अदा सिगुम मयाम जी येंगुर कांददी पेंदबगी पेंदब ngakta ngai मिराज को अदुना हुजिकी थंबिगिबा केनोदो वाफमदो अदु अमुक्तगा हनबिरक तारे कितना हाइदोक्र माने सिदा एखोगी तोंगान दा एखोइने साउदब हेन मन हाइबे तारे होजिक कॉन्फ्लिक्ट सिदा यावरिबो मयाम जी पाउंड्स हाइदा ngasai हाइदो खोमी लानी यूनिट सिनरीब्रा है मोगी एज एन इंस्ट्रूमेंट अमोइना खुला यूनिट सिनरीब्रा है वांगदुदने मसिदा डिवाइसिव फोर्सेस मैम अमगी ग्रोथ लाप याम हेंगलपसिना मरम ओरकांदा प्ले द कार्ड्स ना अखोगी फ्रेज अमु सिनबदो ऑफ मायोपिक एथनिसिटी
sigi ekhoi yamna aten ba miyeng da sagat pa magi furu te yum phom oi ba masigi game of thrones hai gadra card ki play ma swai da lei bese sigi wafam chin sine sire da oda dilip na takpi gi juni akhoi gi ethnic community ethnicity si kai no na indigenous na lei minai ba singmi indigenous ba singmi sing kuki na ta ba sing indigenous tribe sing do adu ga de akhoi adum ngak khanaro su ngak leminai ba sing se adum taisen na ba yai sigi lady ba makhoi sanari ba divisive tactics makhoi na tori ba pochidi masidi akhoi na hujipudi ben tawri hai ai di lehogi like to open secret ka na akhoi gi assistant director IB gi amane I ba to aduga maduga haifet haidu gi mu daga moina tori ba govinda ji da ras la ga sanaba yaukchen na pung yaw na changa ga akhoi marakhi tori mayam ji open secret si dagi ai mit na loktho gi yengi hai dare akhoi maming wa thagri paningdre manipur gi mi mayam so lanbra chumbra maming mayam jawri sigumba pot mayam ji yengro kanda divisive forces mayam se kari gi sanaba no hai kanda akhoi manipuri maitai sing se any India ki the makta nasi international level da arena da mingchat pore si cookie na kya pora ge ba samada pramane ko atai dia ke no haijar roi ko ngasi bokta 90% khoi na purok tane India ki mingchat purudana la ine ba asugumba matik mathonga leiba aina so hana haijagre akhoi gi sar jem jonstone ge like da you have not heard the last of the Manipuris and my last page to the kitang wahi wording likhena ba yai akhoi gi madu wai du like to the yaude hojiki the haiba wari du the jonstone na naga hills loction ba lan horop chatpa matam da Manipur gi lan mi amana makhong na chatle mana sogon tonga chatle mana sogon de top tu na tarwo Manipur gi lan mi do Manipuri maite lan mi do adum nom na chatle hai madugi matang de mana hairam bane hai ko aduna aina haijaning di any hiram da pikraba masing yam gidaba Manipuri singina ngasi tawriba prithibigi keno sidai da tawriba lawriba sanaba da khangde art and culture khangde lawriba daita mayam sida aigi wakhal ni ko nan hambiro question do public ki source keno oijaraga so ai la age thamoi da leiba sidi masida da aikhoi gi sida leiba mani India da gi to khaina tanabagi haibidi Manipuri gi oiba masagi oiba akhoi gi ngaso kari haidare sabta anga high koktila athar sastra gi da singmi yum na rekta konung ni ai ningthok palami konung oirami gi yabna teba besisam di leine state am leida de huji state tu gi kai leige do mayam na angang bholoi khamnare ko criteria do sabta anga si de yawi si akhoi macha taret se ningthok legadabni lanmi legadabni marup alliance legadabni pakhang mam pakan da luang da keno kana khoi mai angonga dum mai mitra oiba khotpa te te mayam ju leiko adogi pukai langai legadabni granary legadabni haibana chingba sabta anga se machak taret se Manipur gi sunaba leire eba aina haijaningi diko aduna chingda khullam lega ai mani India government da samnade mai yu thande ising ju logde kain tai to de samna de independent haya pote ba khullam lega magi sabta angad yangnam na landar pada magi fort legedawni de danda army legedawni haibana chingba tare se sa tokila ga thasastra se de piri ba ko ado aina thamjani tension jage aina thamjani poti sigumba Manipuri maitai singse sina ngasi tori be sedi ethnic nationalism ethno nationalism chunatte ba koina horiba lan sidi khoi tori sidi khoi di maning tamna chai lising ani hena leirak pani khoi je to khaina leibam thoi haibagi ni ai madu lali chumi comment to pizeroi ko ama aduga maduna amo oijarga aina adugi post de India government se kok yam chikpa male hanak tori madugi kok chikpa si makhoina madu keno da langnoi da makta table laknabi da makta nataga namdana makhoi si keno to khoi kari haidare top tawnabi da makta adugi basis ma da divisive policy mayam to khana laga wahal laga kholla laga to mali haidare ngasai hangwi hango kumdbe ya to mena phong ai wakhal de phong na dum khumjare phong na dum khumdo ayabani phong na khumdo pasik mari leina na ai ozano ni ga another argument am kha kaka dil talak chage kaka proliferation of inter-ethnic tension tongan ethnic community leiba mayam sigi marakta yanadaba muknabagi pochi yam kana wangkhalakpa masigi wangkhalaiba pochi instrument amoina khulai amoina aikogi Manipur leiba ethnic community mayam si exclusively tongan na segregate tongna bahaiba tare tongan na thugai na mongda sizinarapa instrument amani haidana palli ma wafam se isi amna achauba argument amani habda yam chauba charge amani habda tare whoever masida consent or is be it anybody habda tare kanano aduna tongana thangura kanda ka ko
proliferation of the inter-ethnic tension as an instrument to segregate the people exclusively on ethnic lines. Kari habini masi oza exactly summa ne masi hoji lairiba ethnic community lairiba mayam singsa masida PKPU sauge chau hoji lairiba magi liberation movement si tawra kanda moi nan to kai taning magi tension si la habasi India government na khangabadagi adu mayam singsi manung si kwai dagi major oina moi na magok sikpai na hai basi di kai noida manipuri mitei singi oiba khoi so called kano ge kangbu se khoi kano ihau to ribase masi kamai tawna control to gate kamai nam thaga de haiba wakhan jer moina yam laina mas khaluba mitei gi leiriba revolutionary movement sei sida yam laina handaki ethnic crisis se hoji gi leiba kano chinku ki narco terrorism gi kano aggression se masi lehelaganda aduga akhoi gi miyam sina masi akhoi gi oiba ngakpi semina bakana amda leitabra masi akhoi gi damakta chongthok pirpa leitabra sokol noina solong noina tawaibu movement sina kana ngakna no akhoi di hoji sei da kana amda upai leitana akhoi myam se loina hat ka dorba du siga dorba haibagi kana sima kholau sima lauhallakanda masigi pressure sina kallakanda haiba mayam singse akhoi gi leiba mitei gi kana singsi loina muk thora kanda aduga thora kanda makhoina hoji trap tawna na bagi masi longum tana na bagi wakhanni yam samna hairabada yam sengna hairagadi ado hairi basi tawna na bagi damakta ni akhoi gi 3rd May gi kana si issue ji hek hobuga masi hek broke out tawbaga ngasai akhoi sei sida leptan sumbu sarak na army me amje 60,000 hena laigre dana ko laigro matung sei sida kanai da posting piri kanai da kana tawri mo khoi se kanai da yen thok dan thammi ge se kana gum da khangdi adu mayam na lawi hair basu yam laiba army sing du central army sing du na kana gi dam da lai no kana gi dam da kana nam lai no mo kai thammi ge haiba mayam se mai magi position chana masi army sing je deploy tawra kana thora iba sing je gum law no upaga phage हाइबगे वखल खलुबो अदो मसी फेल ओइग्रे मसी फेल ओइग्रबनिना अखोइन हाइजनिंग बदि स्टेट गवर्नमेंट की यम चाव रोल अम लेरिबसे कैन द स्टेट गवर्नमेंट सु यस मोसु लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन असिदि कंट्रोल तो वो पामबनिना सेंट्रल गवर्नमेंट हाइबदि सुमबोइनिंग तौरे तौदे द हाइबदु प्लान जी फेल ओइरगदि मखोगी ओबा स्ट्रेटजी अनोबो मो होंगा कांदा हाइबसि याद्रे अदुदि मणिपुर दा हाइबो कनोसि तौददि मसिगी कनोसे मसिगी टैक्टिक्सना मसिगी स्ट्रेटजी सिना हाइबो मणिपुर दि भी यारोय हबि खंगगदि मधु चेंज तौरकांद गनोमा तौगदमनेबा मधु तहौदबदगी ngasi sum prolong oidana ngasi kano masahi amaga tha ma tro hena sangdor isi masidagi neba aduna masida pendaba mayam se kai dei la ken haimadamda akhi manipur gi Laiba geographical areas in a Chauba, say a top country in Gilaiba, Soviet Union Republic, Mayama, Zongtok and the Republic Tarama, and 1991 Pikibako, Madame Nangin Tamjor, Pikiba, the Sagi, Monosupangiba, Slovakia, the Czech Abama, the Slovakia, Slavia, Gumba, Kaidokiba, Mayama, the Lenin Madame the Su, Norway, Poland, and Finland, Kashi, Kaidokra, Pikiba, Moku. Country to solve Nina, so Mark to the Machine Matang, Yamun Rajendran, Arke Rajendran, I am doing a Hibamalayam. Asagumba, Asoba state Amadadi, Forest and Mamaleba, Aduga, Yamalam name Mamaleba, doing Marakagi, so Samudagi, Pounam Kolotoku, Sukangwell. Aduga Manipur, pick up a kang, which always again, Madi Pounam, Pio and Haita, Sinkuki, Lamde, Shiki Kaido and Haita, Manipur later. Adugi Pimda, as I am Mokonato, demands Masi Oironi, Habise, Masi Kangna, India government, Masi Wahala Gay, having Matagum, I could say Wabi Yokri, Hanakan Male, Aduna, Masi lady, but Tongan ethnic community labor, Mayam Sing, Manung Jada, Lady by Iho, Tori, but Sing Sam, Masina, Masamasa Sing, she come and don't attempt again, a Kanbadagi, with the NSN, I am getting some Jatar with the Namokoyoba, Kanose, Canada, dialogue with them Jataran lady. Some Saturday was mind of the Manipur singing, imitating you and the highly Bokano say, Masigi dialogue
tong no ke do su lak ta ba adu na amom da lai uk phadana mokoi india government gi mai pak pa ma haraga di handak ta tau ki ba kan sing si gi mokoi gi ama step ama di lansan gre mokoi na adu maina tau dana sumain to no loine thor ka ne hana moina khalam ba ja masi plan si ma di success oi gi dre ba okay ka kaga pasida ekoi gi maru ba wafum ma kaga na ngasai manipur gi geographical area gi wafum ma su panbiri lamgi amna pick pa size sigi gi wafum sigi mari le na ha batare Ozar among the Indian drug trafficking, poppy cultivation, human trafficking, among displacement, wafam sida, Yupam Oraga Manipurgi, how give 1987 to 2021 forward, Apunba Manipurgi, jungle Gisaruk, Umang Gisarukta, forest land, 877 square kilometer gilamze, Mang Tak, have you from Yam Chong Puto, Mazi, global warming, the climate change ki. Wafam the international forums including United Nations yam na maru idalo wafam oi hebadane masigi matang sida ikone mamang da su aikogi malim gi oina umang kak thokpo gi chang sida khwai digi rapid oiba mafam sing hebadare khwai digi yamna wang umang kak thokpo mafam sing gi manung da ikoi manipur si changi bagi saru amakak legi bani matang legi bani matang sida international forum amada 877 square kilometer of forest yam graba park graba chaw graba umang gi saru amakak how give a decade khare sida mang ta khare bagi wafam ko pukhi baza masigi maru e kari nong masi su yam na maru e bane mangna hairi bedo masagi hairi be pikharba lam sida geographical area si una pi aba sai sida hairi be forest ke lamdo mangan le habidu gi khudam habibu forest area kok thok boduna maram marga deforestation da yam hena pungning changi boduna maram moida handak ta current recently thengna riba kana done flood tuna ba ko flood si hanjan na nong khajik tang he ta ba nong an he da thumba adigi even swai da bhaw da Impal city phawda thumdana tawba mayam se masi adum chapchaba praman ne ba aduna hairi be evidence mayam se na pik thana leiraba aduga leiriba ko umang kok thokpagi ke do boge na haisi poppy plantation gi city loina mo kana to survey to matamda state government na su chapchana phangarba poni adagi hujing machine thidana ngangi ba kholi ba tawriba Assam Rifles ki kangbuna makoi masamang yauna makoi gi kem dugi hek in every kana da koi poppy farm amaga hek nang na bada Assam Rifle post ama heta lera mena haina rise sisu yam chumo bo ne ana Assam Rifles na hojigi haibo poppy plantation do moina indirectly or directly moina support obuduna makoina haibo poppy trade yoksel lakanda makoina sigi drug trafficking sai sida achawa gan lowe na haibo sidi akoi mamang da evidence me amam phangre ko aduna hojik so makoina hojik tel kana phongai bokolo be tawri sida hanagi record sinu phakal gan 2014 gi kari gi record me am do phakal gan with evidence video puthor tana khodok tana moina tawri se madu poppy plantation tawri ba singdugi kan do encourage tawna ba madu mahana na ba khona na ba tawde aduna Assam Rifles na haiba to chap chana madu mateng pa kan mangan li na haibi puthor se masini khudam ba bo ado jano ni na haiba to madu taseng mak chum bani haiba mangi ba geographical area mangi ba singa do are madu mang mana ta ba asai ge haiba poppy plantation gi kari gi ari forest ki uwa mayam ma yan thar pe mar mo madu gi phone dip adum imang da ta den ler bane haina haina okay kaka thank you very much I could notice that one see thamjiki topic okay kaka have you ai ngasai akhoi nagi bada waru ya de ko central government na tawdrabani na ko akhoi na akhoi ji tawdana thadu na 60000 changi basina taw mathau tawdrabani na akhoi khulngak pe chilnau sing mera pai bi ima sing na ngasi thoklei je moina adum tawdragadi hena hachallak pe hena sokchallak pa lam sokchallak pa adugi pot leigane lawe ba adana makhoi na mathoi kubak ta haptuna akhoi Miyoi Karana village volunteer na haiba amusung makhoi chaminna ba miyoi sing imai bin sing tawri base masisu yamna ID adum kanaba nakallaba dadi miyoi Karana yaning daba thamaga masisu aphaba mane logjei ko yaning daba yauti yam mogi se ko sun toin haijaba do man ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯣꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯋꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯜꯂꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ B ꯁꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ B ꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ 19 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1 sub clause B da right to assemble peacefully without arm ado haujikti
right to assemble with arms ai koi phang na bani sigi pot se kai gi no hai kan da adoi ta ga di ai koi gi sidai da ngasai gi aham ba da koi gi Miraj na hai bi gi ba unfair law hai se ai koi isani cha thole koi jung la le na pulap kaino da government se kai reng khala se bu sik se ko koi na government sai mate koi chen man tan pujan bi hai je kai reng khala ga di president rule article 360 panjal akan da hai tare ko sigi mayam se adum military shasan du thamjal president rule thamjal akan da adu na mu ta khar ga mayam du thambam din lei roi adu gi di civil war ri tok wi ai da kali adu bo sigi pot da amuk army na pirak statement da ngasai gi each and every weapon kodimak logi bas lokha ki basing je police tagi logi basing loi lokha kani de hai ba a loi lokha kani hai kana hoji di swai da koina usikhong da taina bangam na sikhong taina bai ta da ason ba mi sing da yenga pha pun ma na leiba pot se ai koi state subject na kai no central subject na kai no na khang da mal je ai koi ipai pu ge hak tak de ko ji mi kha pun pam dan leram bani har ga ngasi ai koi gi history si da kari no yaw je history si koina ngasi ai koi de ge hauna singa ga yam bu history lo pani khang bi dam gani yam bu su kaino using bu na khar khang gani aluga even Miraj khang ni ai koi sa yaw na exhibition na leiba matam da history ma pum pa na sab chana ai koi gi nei na ta khang da ba sina mapan gi history ne leiba ne manipur gi ai koi gi mayam si kauksilak ma sa oi adu history du di koina sum hai na ko understanding the world, developing empathy, understanding identity, learning mistake from history, developing political intelligence, becoming good citizen, understanding human experience. Mayam amada di people phajabale mayam da ngasi ekhodi history du kukina asaba ma aseng mam putrokani even NCERT ki larik sing da amak king da mun peng da mun isal mai port adagi reference lo matam da larik ibidami ba larik phong mi ana peng dram phongjala kanda larik tu reference pi pi hoji phongjala ba mi sigre hai ba yawe larik iram ba duga adugi potuna ano ba larik sing da bu reference tawchalaga okay history ke da sigi acho wa mo ama wa lore du amane Dr. Kiran na thambi gi bedong sai Congress any BJP oisin no Congress oisin no amo oisin no bedo aina Congress spokesperson wina lakjabani na koi Congress ki de hanu chai gre haije gre ruling na anything na taga prajamyam na si tokshi hai bedo ma khoi na tawudu da khoi shu dum always akhoi pham pulap thadok se su akhoi ready da lai any talk se ready da lai aduna sigi matang da ai madumati clarify to ba yada da to jo okay thank you so much loinana akhoi gi oza noni gi asi gi amna miyam na su yam yeng ha ba tare over akhoi TV channel gi akhoi cable network sing da MCTV adagi elite cable aduga loinana akhoi gi YouTube amazon Facebook da akhoi thajriba live si da public gi yamna response yam chong lai aduga oza noni gi mahak thamgi wafam si gi magi concluding remark pungai ne palle besi amaro wafam si urgent restoration of normalcy in Manipur hana gi film da atuk matam da khudak sidagi hanjan hana bu hona ba masigi mathakta Manipur gi ethnic homeland demand mayam si masigi unsustainable oi aduga masi maru stakeholders including the government of India, government of Manipur gi sina Manipur gi unity have tare Manipur gi apun gi saktam si preserve toroga thamgadabani aduga masi India gi constitution gi article number 1 aduga schedule 1 aduga entry number 19 of the Indian constitution aduga international principles da aikogi hana maning tamna leramba sovereign nation amagi maning tamba mag na leramba matamdugi magi territory gi saruk sing ase kai biaro heba gi wafam da yumpham oiba principles uti possibilities jurist gi wafam sisu pampham jida thamgi masigi makhada aikogi state sigi unity si matam chupada preserve tor thamgadabani heba wafam sinamaga aikogi on this positive note aikogi mahaki wafam solution ki aduga ngase aikoi thamjigi topic ethnocentric homeland demand-untenable and obsolete hariba aikogi masigi speech ase 57th session of United Nations Human Rights Council Geneva da phangkiba mifam da Manipur gi saknareba academician aikogi Dr. Rambu nomine thamgi wafam adu de yumpham oraga sigi dar topic semjabani international forum amada Manipur gi issue khanaraktuna ngasi international issue amu oina thogla iba Manipur gi conflict asi gi tongan tongan narrative mayam sengkolakpada yam chawba thotong lorokpa gi saruk amad si maru oina khanjaraka da matang se khun pudun laksabani loina ngasi dar osi saruk abike Manipur saknaireba politician Manipur Pradesh Congress Committee ki chief spokesperson and also vice president of Manipur Pradesh Congress Committee kaka imo ekhoi kaka Hareshwar Goshwami amukona thagachari kai khunu bochari loina Manipur ki saknaireba social activist aduga hanagi United Committee Manipur ki president hojuji ki oina pandam ki president oibiriba kaka YUMNAMCHA DILIPKUMAR kaka busu amukona thagachari kai khunu bochari loina Manipur ki yam saknaireba social activist hojuji na tongan tongan ba underprivileged mayam ama aikogi
physically challenge aduga leibaki issues mayam ama gi damakti am chawn wang biriba Dr. Kiran Yendrambam ai tamu Kiran bu amukon thaga chiri kai khun bu chiri loinena asi program se hubudi loi fami ingta bi ki manipur mayam bu amukon thaga chiri kai khun bu chiri mayam thaga chiri